to kanya to kan royom di sini Sarashan to nya pertabiang hau pra masir hau pra to kumulai siajan go yaki kan re wajar saus pa shifongot Rajan kalam kali yang di situ man. Akhirnya ada yang spong dok pieng. Kemudian siajar ya pi baro ki melawan akan kapor bar kam tam ki belai ke jengjok ke badan borom. Ya keseng voice of the people party. Manam keren jerong pi kok menyesat. Kemudian kong kapan pau ke jeng songo yo belai. Belai ubelai Arab ubelai betul nanti yang ni. Nado bangi yo ya ketikat idan ke jengai ke baskam bau boleh omino yang ni ngele persya ya ke bor jang ke pisah dalam dai ngele persya ya ke bor ke berngam yang ni upai ba beduk masuk bat ngele persya ya kita ke penting yang ni ngele penjob ya ki berngam yang ni upai ba ngau MDC jopi dalai ngam berngam ya pi ngade tang syakri ubahok ujung pi ngenya takti ke bajam lagam ta ke Mautar Rashan baro dipek haka MDC election dipek syaka pariam Mautar Rashan nomor balai yale uduk usuk urangli ujuki persya yaki hasma mana bajam job ubaduk daim nena nang ne syahmat kane ke election MDC araja arfusan kandai ke lenong ke bathamai kandai ke lentiyat ke bathamai nagam ta ki painong song jang ke Mautar Rashan ngilangnya ya keto ke spa bomhok yikwa ban trashtom dalam kejong kikti nang rep nang bela nang nya kali nang trash syakri ubarus baru join nang banyi ngaya ya lo da ka jing terekam ka ba khoj ka ba bet ban ka ba suba menjone ya kata kadawan ke election nang ne syahmat kadawan kino ki brew ki baong banyale da ka spa ngin penrem keput yaki ngin mailat ba kita kin pelong yo nong Mautar Rashan kum ki blang ki masih dalai ruwe MP ngelapan pau kum tu MDC ngelapan pau baka spa kamla bantit yo nong Mautar Rashan dayam ne baro ki bawa nang ne piwan Krishan ya ka parti ke jongi da ka mensim ke jeng dayam ne da ka mensim ke jeng soret banda ke mesim ke jeng songo ya ulai nama ta kadau ka Mautar Rashan mata ka sengi kalau pen ya ke jeng syai nila weng no kita ki badom ki bayat ki barung siki kisam ki bara sanspa sispa khasanaspa kaino kato kalau biang nang ne syahmat angai bon brang jong pi Krishan ya ka parti BPP bon pemitu yang ada dalam na Tama piyong kumno itu nami itu iba powel tang ba hau pra itu tayo ba ardan yitep jauh pra kok ban kenjerong ma tama meling second part mo kawai nga ko ben sim ka jengkular ang ni yan sim ka jengkular ba nang ne syahmat yan yai ne bet banu pra rakti baro ki bonjor ba yai ne banu pra ngin ya nakisnong sakisnong ngin rong biang sakisnong ngin umwan sapi tang kapor election ngin wan sakisnong ngin ikai ngin penskautu ya kita ke bapak trek ban sno dan ban Krishan ya ke parti BPP ngin penikai ngin penskautu ngin pensyai apa dia ngin pensyai ya kita ki baong kham ka sanspa kasih ajar ti umjab election ngin pensyai ya ki ngisap tilang ne me kata kuble shibune yifi kuble shibune
Kamu cara siapa tak kasih kalau job ya ke board bisa. Dan sakawai pat ka benta mangin job. Kadai ke semi final ang ubah Arden. Arajar Arfufra. Kadai kay. Arajar Arfufra kadai kay. Final. Kershan em yo pra. Macam ni ha. Nak mangga kershan buat powel. Ya piang masenjak MDC lah benar kertong MLA mendai kata ha. Ngong Arajar Arfufra ngin kershan be ya upra. Dan yang mana menuru hau prabel. Kemudian subun. Hanya kepon ngin kita tap ti ke jam. Nak menta jong iba Arden. Nak menta ginang alam jong ke Voice of the People Party. Ngin kita tap ti ke jam. Nak menta ki silent vote. Kiai kita ki silent vote. Snap. Kiai kita ki silent vote sama. Silent vote kamu kibriu. Pira shibu hajaru kabrib. Ai arfu hajaru kabrib. Ai sanfu hajaru kabrib. Ngimtre. Dalam ni kita ne. Kumla shibu ni ki silent vote. Dai ki silent vote. Kibla Punjab yau pra amal tarashan. Dalam ni ne. But kiba bon na kine ki silent vote. Kidai naka party sing. Ai borom yaki. Ai borom yaki. Ai borom yaki to ki silent vote kibla mino naka party SSPDP. Ngilangnya kasab bisa ngin yanda nanti bakut. Ai borom ru yaki silent vote kibla wan naka party UDP. Silent vote naka party NPP. Kejang tapti ke macam kedai nak kementah. Baru kena terbut. Jangan lupa. Yang penterekam snap. Kanam kot tangan ni. Kanam kot kang ni. Kan rewajar ngila yo. Ngin sim gawai garai. Bat kata garai galong. Bangin penterekam. Ya kejang sesar ke bakut ke basuba. Ningkong ngin sedang. Ngamatar rasyan. Kumdongin sedang skap. Kumdongin sedang nama tarasyan. Sedang na laying. Sedang nengkong na MDC. Rayo kando kilat jingarap ke skip ka ba kumlo ru. Ngin pen ai baik, ngin pen syai baik. Hakmat jong upai ba. Kino kilat jingarap ki badi belai sikisong kita kukut samla. Ngin na pen syai ngin mlek buri dai leru. Ngin syakri hok ya pi upai ba. Kabar lengba kene kajing job ka bandit ke bangilayo ngin ai kajing tho ngin kentu yau MLA jo ka matara syam bau ni man percaya ki skim kamu yo ka MLA skim arlak o arklur sanfu falak ka MLA skim percaya arfulai arfusau siapa dia tu arfulai arfusau Pia Shano ya kamel skim. Arfusan. Pia Shano ya kamel skim. Kapisa kamel skim kadai kejong unong mau tarasyan. Kamdai kejong no shimek. Dalam ni kita ne. Mata kadau. Ni kersyan ya pi. Ni day hak man yo ya kajing pensai. Pi ale pi mayangi tama pi pensai. Ya kamel skim makarika hak. Kejong upat ba baro. Kadai dalam ni kata. Sakawai nak kata ki kun samla. Ngila donang ni ya ka district selection committee. Kabalong ka bor kaman kon interview ya ki kun samla sendang bat kentai. Ki bor ki kam ki balat ya po Eastern West Kasir district. Gindawa na ki bor sarkar ringkat ke jet trailang bat ke central body. Dai ban pensai. Mano kita khot jong ka DSC. Gindawa jeng pensai. Yes, Ada don kita khot jeng ka DSC. Kiba don ka jinge dai pat ki political party. Gindawa bade ban wengno yaki. Wengno. Hamo tarashan, hamairang don shibun ki brio ki manang ki brastar.
dan ki master degree dan ki doctorate thong daki nai thong daki class 12 ki ban long ki member de DSC ki ban interview yo BA yen dawa ya kata dei ban don ke jengkut bat ka DSC ru kam dei ban le shilya khamat yanoru in ai go warning ya ka DSC 100% ba kam dei ban thong kam sop kata ka dei ka be ka dei ba ka jing tre kam ka ba khoi bat ka ba khandu e ka long sachi sin ai khu ble yapi in ai ka jing thap ti ka ba khandu e bat ka ba cham e na ka ban ta jong noi fitem ne em đây jong no ong em đây ka jing thap ti ka ba khandu e skam bar khan ka jing thap ti ka ba khandu e ka dei na ka ban ta ki to ki mampat yo thebo ti hap ki baret ki jongi ki barwai ka jing pa ki ba koe ya ki lama kublai nam ta ki hap ki baret yang surok bat lama sing kyong hau pra bena Syong ka bos ka ba dan kalama UDP kyong hau pra dalam dei na apa ta kadau ka jing job ka jongi ka dei nam ta ka lawe jongi ber ni mai pi sulat telat nongkran ulat telat kemudian si bune hi baro ngamla ban siu keliang ta ngamla ban siu keliang ye ka jing le ba ka jong phi baro ngiatrei syuatrei ai kiong disharu disau pra sai pisang lade dem ni kita 1 second shiru ngung syang kali pra hap sai pisang bagali lade dem ni na kublai shibune ya phi ngamla ban siu keliang ye jing le ba jo phi nya sawan she kishnong mana kublai kerpang ja baro kishnong jangka pariang mathar rashan kan mau ya kan ka wei nya siam ya kan ka rai kan ka mentasi arbusan tarik Benai Februari ajar pesan bang nginyai ne Hawaii nginyai ne nyenam syatit ha kan dia ke apa Tama, tema. nginyai ruai atau lagi ruai bang